Madhya Kathalia Sakham Nokni Saktharmung by Tangsalni Simi Prasad Chaudhary Memorial Rwjakha Chengsawi Rwjakha Football Tournament. Anti-drugs awareness ni saitok mungo khlaijak football tournament ro batainai kaisi sar team Chengsajangmani Pandau Manjakha Madhya Kathalia Village Committee ni chairman Jitendra Riang Madhya Kathalia Village ni MPW Dijendra Riang Lukoham Samung khlainai Gupendra Riang Umesh Riang te Shantir Bazar Football Association ni member Dhananjay Riang akosong Participate खेफेनिमा 18 टीम माने राजप्रसाद चिद्री मेमोरियल हाई स्कूल पार्टिसिपेट खेफेनिमा 18 टीम फाइहा इनके मेन उद्देश्य के चिनी मध्य काठालिया एडीसी एडब्ल्यूसी बिनि अंडारो जोना पार्टिसिपेट हा जोना खेला जेफोर नां चालावदी नांनि खेला उद्योग बाय नांनि एक तो कमिटी खाये चिनी हेल्प सेंटरनि थ्रुते नां जोना जोना बिनिमय रां जोंबां जोना साइजो खेया जों बो खेलानो जाते जुबकराव जाते नेशा मुक्त जाते थांया मदै जाते काहाम खे तोमा परिस्थिति याबोदि खे ये जोनो बां जोनो हेल्प रिहा जोंफो बांति सहयोगिता मै हा खूब आइनि खुशी हा मामी खे जे बां जोनो साइजो खेमो कोनो समय आं नुयाखौ माने बरना आं आशा खियो ते आगामी दिनो बां दिनो ताहा याव क्लाउरिनाय हिया बार आशा खियो मामी खे जिनि खेला न चर्चा तेने नांनाय साइस्थन खेबो के सुदु नेशा मुक्त हि उन्था जिनि खेला दुला क्रय मा क्रय सुदु आबुदि दिकियो थांबो जिनि चेहारा अनेक भबिष्यत लाइफ नष्ट दं तहा आरो जों उद्योगलाहा बायदि फुटबल टुर्नामेन्ट जेखेना के बां बाय सालायहा बांफोरा जिङा जों नांनो सा साइजो खेनाय नांनि उद्योग हेदि नां केला खामाके चालावलायदि जाते बुलाय तुलाय ख्रिके बनाय गाव सामु रनो पाइरिया Shantir Bazar ni Sim Bikramni Kokthum Chini Khorang